Jangan lupa saksikan di channelnya Mang Sedeng Sanati versus Kasman part 2 guys ya, part 2. Subscribe. Jangan lupa di subscribe guys ya, Sanati part 2 guys. Iya ya. Din Sanati bariro bedawan. Kami pasti tuh mabu. Oh no! Keng lumayan dia Din Sanati. Cok codok bari itu ke tak desok. Ini barang keng rajogku ini sakit nih. Mon sedih di kok cek percaya ini mungkin kaki jadi. Rajogku. Cok dari na rajog dia. Tuh kok ngeluar. Kok desok di badan. Jajem mungkin kaki jadi. Tuh. Sebagai tabu markan Sanati. Tapi engkau kakang terawon le. Cuk, jadi na raju dia. Tuh kok wang luar. Are senyaman tren. Sampai jeki main teh. Sarkon Sanati wae kan. Sanati di Romana. Sampai deki bae Kang. Oh, Sanati bedeng. Cek ojeng ngah. Macam de orang. Aman. Kah, ojeng kapi mandi being kah? Hah? Loh, kayak begandang kelun. Sanati, Kasman datang. Oh no! Udah tetap oleh sarung. Abang. Corak Kak Kasman det cuma. Bunyi rambut eh. Aku bak tabrak ke abang tadi, rumah tadi. Bulan rumah tadi. Temu tadi kok dia orang di mati. Ti. Demam tadi. Teka. Cak ngerem ti. Temu gak kesini? Oh no! Anu apa kena kak? Macam buru gak keti? Ya kena. Kau tahu jadi nanti ya? Cek kalau ngerem kak.
kaki buru di. Tadi, tingkat kecil beda apa nanti? Engkau me pemabuk bila kau. Hah? Apa ya? Me telah ngeracun bangga. Olah, kaki jadi keng mah di nangko. Jadi, keng mah di nangko gitu. Cak boleh kak? Oh, macam-macam mabak nangko ya? Hah? Macam-macam mabak nangko. Aduh deh, macam kerengan kaki di. Aduh di. Hai kak Mayu. Tina kak, mensetia kak. Kan mak kata kau manen bang. Minta beri. Sana beri pakai yang dah iya dah. Mayu, mensetia kak. Mayu tulis. Dari mak apa kan kau tulis. Tulis. Dari mak apa? Tulis kak. Tulis. Cok orang kerang lah di. Iya di. Seporan di. Iya di. Seporan di. Iya.